Ngiyakutshela indawo nendawo inomuntu omdala ohlala estolo sa-MyFriend afundise bo-MyFriend inhlamba. Wena uzawumangala nje uye ku-MyFriend ushodelwa ipondo noma i-R1 uthi hayi ngizayiletha MyFriend mana hayi umuzwe u-MyFriend akuthuka ngenhlamba enkulu akuthuka ngomamakho inhlamba ejulile elumini lwesiZulu uze wathi umngani wami waseDon-don number 1 uGift ngicoca naye wathi yazi yena ufisa ngathi umntwana wakhe angakhulela le madrobheni ngoba lenkinga esibhekene nayo le rethili nale Don-don number 1 bakhala ngayo nasewevali istolo nestolo sa-MyFriend sinobhuti nje omdala ofundisa bantwana ukukhohlakala ubafundisa kubhema umfana omncane osafunda isikolo uthe angaphuma esikolweni hayi abathi ngithole lapha lo bhuti obhuti ambiza athi hey awungene la store amnike imali awungene la store ngithengela ugwayi mina uMyFriend ngiyamkweleta athi angaphuma nalogwayi athi ayish anginamatches futhi cela uMyFriend akuboleke umatches ungilayitele wona uphume nawo suthunya uzonginika angena umfana wesikolo athenga acela umatches awulayite aphume vele sothunya ugwayi amnika achubeka bheme uzathi ke angabhema bese uyasukeleka ke ubatshela into ekhohlakeleke labafana abancane ke wena ngelinye ilanga ke uzathi hayi washo isikhwama somfana sesikolo noma nje ukuthile awubona usohlangana nezinto ezifana namakhondom ngoba